Poštovani prijatelji i pratitelji kanala Ramke Show, dobrodošli u novi video. Evo, danas nam je nedelja, ja sam ustao, pio kafu, sasvim normalno, budio se, znači odmarao od jučerašnjeg posla i vidio sam objavu koju je objavio moj kolega i poznanik koji se sa svojom ekipom odazvao na tuning show u Visokom, koji su podržali moje liječenje, Abbas Hurem. On snima na YouTube-u, tačnije objavio je da će u Vitez da se održi tuning show, tačno datuma ne znam, jer sve se ovo spontano dešava. Uglavnom, taj tuning show će biti malo posvećen i humanitarnog karaktera. Skupljat će se novac za jednu djevojčicu koja se je tek rodila, tačnije 9.5.2022. koja ima neki zdravstveni problema. Ja sam to pročitao, video i odmah sam stupio u kontakt sa roditeljima te djevojčice. Nažalost, majka se nalazi sad s njom u bolnici. Zvao sam njenog oca, oni su iz Viteza i odlučio sam se danas, s obzirom da mi je ostao neki iznos novca koji je provodadžija donirao mene, negdje ostalo je od oko 280-300 maraka, ni sam ne znam. Odlučio sam da dodijelimo toj porodici. Također sam odlučio iznos novca koji sam ja dobio za svoje liječenje, znači iznos od 500 maraka, da doniram toj djevojčici. I naravno odlučio sam da napravim ovaj video. Ništa neće ići znači preko mene, jer sam rekao da moj kanal neće nikada se bavi znači ovim. Niti želim da upličim prste u to, čisto želim da pomognem ovom čovjeku, samo da objavim njegov broj telefona, njegov žiro račun. Mene znači nemojte kontaktirati, nemojte me zvati za bilo kakve uplate, za bilo kakav novac. To vas molim, jer ne želim svoje prste da upličim u to. Uglavnom, iznos od svog liječenja 500 maraka ja sam odlučio da namijenim za tu djevojčicu. Večeras u Sarajevu svakako održava tuning show koji je ne tuning show, skup automobila koji će biti posvećen meni i humanitarna akcija za moje liječenje. Jer svi znate da ja trebam da idem na transplantaciju srca, da se borim oko toga, pa ćemo vidjeti kako će se to sve odigrati. Jako sam pogođen s ovim. Nažalost, takva su vremena došla da liječimo svoju djecu, znači preko kredita, da liječimo svoju djecu tako što skupljamo od drugih, da ih šaljemo u školu tako što dižemo kredite. Znači, ova država treba da se stidi. Vas ću sve zamoliti, sada kad stignemo u Vitez, kada snimimo priču s čovjekom, molim vas da se direktno javite čovjeku. Nemojte me pitati ni za kakve uplate na mene, nemojte meni ništa slati, niti me zvate na telefon. Direktno čovjeka, ogroman je iznos u pitanju, nadam se da ćemo skupiti za to dijete i da će to dijete jednog dana da bude dobro i zdravo. Ja sad čekam svog prijatelja Harsa sa kanala VR6. Hare će doći po mene, odmah je znači upalio auto, idemo za Vitez. Ja se tresem, znači popio sam terapiju, nisam baš najbolji, ali idemo da obavimo raja ovo. Na početku raspalite like, subscribe i podijelite ovaj video da što više ljudi vidi da pomognemo ovoj malenoj djevojčici. Ekipa, evo brat Hars je došao po mene jer ja ne mogu da vozim, kao što sam već rekao, ubi me ova terapija, ubi me ovo sve. Našem Haretu se zahvaljujem, Hare je počeo sa mnom da snima na kanalu Fare VR6. Također ovim putem se zahvaljujemo i Haretovoj supruzi, znači koja nas trpi ovako što bježimo svaki dan, i mojoj supruzi, ali naravno uvijek su tu da podrži ovako nešto. Mi sad idemo prema Vitezu, nećemo više gubiti vrijeme, rekao sam od prilike o čemu se radi. Uglavnom čućete sve oca od ove djevojčice, sad doli to ćemo snimiti, ja konkretno ne znam šta i kako i ne želim da nagađam. Čovjek ima sve papire, sve nalaze, znači uglavnom s čovjekom ćemo napraviti priču, objaviti i kao što sam već rekao i zadnji put ponavljam, znači nemojte mene nikako kontaktirati za uplate, za bilo šta. Imaćete žiro račun tog čovjeka, imaćete broj telefona, možete stupiti u kontakt s njim i pomoći ovoj djevojčici. Ova djevojčica zaslužuje da živi jer to je dijete koje je tek nastao na svijet. Znači, ja vas molim sve koji ste tu što me podržavate, koji ste podržali moje liječenje, podržite ovog Maksuma, nek živi, da nastavi svoj normalan život. Poštovani prijatelji, evo nalazimo se na lokaciji u Vitezu gdje je mene snimao moj kolega Admir Pilić.
kada ste vi pomogli za moje liječenje. Ja sam danas odlučio da podržim jedan apel iz razloga jer je moj prijatelj poznanik Abbas Hurem objavio na svom Facebook profilu za ovu djevojčicu što sam vas na samom početku uputio. Danas je sa mnom tu njezin otac i on će nam ukratko reći o čemu se radi. Da, ja sam Ismet Hodžić, otac sam djevojčice Lene koja je rođena 9.5. u Sarajevu na jezeru. Doktori su na ultrazvuku kod žene otkrili samo povišene moždane komore. Onda kada je otišla na mišljenje doktora u Sarajevu, bila je preporuka da se tamo porodi. Kada je se porodila, dijete su odmah sklonili od nje, valjda da ne bi doživjela neki šok, taj je njihov porođajni šok. Onda nakon sat, dva vremena je se saznalo da u djevojčice na kičmi nije srasla koža, da su nogice deformisane, oba dvije, jedna noga nema neki funkcija. U dobrom je ona stavu, ali nema nekih funkcija, druga je deformisana u stopalu, ali ima sve normalno, sve ima normalno one funkcije. Onda su joj prvu operaciju uradili 4 dana nakon rođenja, to jest 13. maja. To je bio operativni zahvat koji je dr. Edin Hajdarkašić radio. Tu je zatvorena ta šupljina, kako da kažem, šupljina na kičmi koja je bila u nekom ovako većem, vidio sam tu sliku, doktor mi je pokazao i to su pridružio je se plastični hirurg i oni su to zatvorili i ta je operacija prošla dobro. Sljedeći korak je bio da se ugradi taj VP šunt. Ja mislim da se tako kaže, da se to ugradi, pošto u djevojce moždane komore, taj likvor u glavi je se punio se i nije bilo, ti kanali su bili začepljeni i od tog se širi glava i on su to uradili. I nakon mjesec dana, ne znam tačno koji je datum, mjesec dana, to je prestalo sa radom. U djevojce glava od izlaska iz bolnice, obim glave je bio 38, ovdje kada smo mi mjerili dostigao je veličinu 43 cm. I onda smo otišli opet, obratili se u Sarajevo, supruga je primljena na neurohirurgiju u Sarajevu, tu je ležala, djevojčice su izvadili to što su radili, uključili su joj vanjsku trenažu da se ne bi glava rasla, da bi taj likvor mogao izlaziti iz glave. Onda nakon 15 do 20 dana su nastavili s antibioticima jer djevojčica imala upalu mozga, nastavili su s antibioticima, sanirali su te upale. Prije tačno 10-11 dana su joj stavili novi taj VP šant. Oni kažu da je to sada u funkciji, djevojčica je sada dobro, sve ona nju da vidi neko, sve ona smije se, guči, sve normalno, ne bi rekao vi sada. Uglavnom, izvinite što ćete prekinuti, njoj je potrebna sad još jedna operacija. Jeste, ta operacija nije toliko hitna kako u našoj državi. Kod nas, nažalost, u državi nije ništa hitno. Kako država nije ništa hitno, po njima bi ovo otišlo na 2-3 godine, već im se neki ljudi javljali, gospođe koji su imali takav slučaj da su izgubili sa našim zdravstvom, tako rečeno, da su izgubili po 2-3 godine. 2-3 godine života tog djeteta, da se nije za 2-3 godine ništa. Nažalost, u državi je stanje tako kako jeste, svi znate da se ja liječim, da moram da idem na transplantaciju srca, ja srce novo ne mogu da dobijem. Odlučio sam danas da dođem ovdje da podržim ovog čovjeka i njegovo dijete i nećemo dozvoliti da se desi nešto loše tom djetetu.
Ja ću pozvati sve ljude koji su pomogli meni, sve pratitelje mog kanala, da se odazovu ovom čovjeku i da pomognemo tom djetetu. Kao što sam vam već rekao, ja ne radim znači humanitarne apele i ovo čisto želim da objavim vama i ne želim da ide išta preko mojih leđa. Znači da mene zovete da uplaćujete novac na moj račun ili nešto, ja s tim nemam ništa. Ja ću ostaviti od čovjeka broj telefona, broj računa, sve, a uskoro će biti ovdje i PayPal otvoren. Hoće. Možeš mi samo reći koji je iznos u pitanju potreban za tu operaciju? U pitanju je iznos, bili smo u jednom samo udruženju, pričali smo sa doktorcom iz Turske, iznos je 24.900 eura za operaciju kičme, boravak tu, sve osim avionskih karti, transport do bolnice, sve to. Da. Udruženje Pomozi Ba će poslati još na 2-3 klinike da dobiju predračun i bio sam i kod njih u organizaciji, oni su rekli da će se uključiti i evo i putem ovog kanala bi da se zahvalim nekim ljudima. Eto, imamo 25.9. humanitarni koncert u diskoteci Label. Želio da se zahvalim gazdi Vahdetu Smajiću koji je stvarno ispao čovjek. Tu već im je i doveo 4 pjevača, Mirza Šut, Davor Badrov, Velid Handžić, Jarmin Mešanović i plus DJ. Svo piće koji se bude prodalo ide za curicu, sve karte, bit će karte u preprodaji u više gradova, Travnik, Novi Travnik, Vitije, Zenca, Kakanj, Busovača. Eto, tako želio. Hvala tim ljudima i od mene. Ja isto želim da pozovem sve svoje prijatelje, znači iz Sarajeva, sve ljude sa tuning scene, znači koliko se sjećam 19. sad ili 18. Ovdje u Vitezu. Ne znam, tačno mislim. Uglavnom bit ćete obavješteni, ja mislim da je 18. i 19. 18. nedjelja, pošto i koncert je u nedjelju. Tuning show će biti ovdje u Vitezu i molim sve svoje prijatelje iz Sarajeva i širom tuning scene da se odazovete na Abazov tuning show jer će biti to podrška za ovu djevojčicu. Ja također ovim putem želim da se zahvalim svojim prijateljima iz Njemačke koji su na jednom od skupova skupili iznos od 250 eura za moje liječenje. S obzirom da mene u ovoj državi lijeka nema, znači ja transplantaciju srca ne mogu da dobijem, mogu samo da živim sa ovim terapijama koliko mi dragi Bog da. Ja sam odlučio taj dio novca da doniramo za ovu djevojčicu. Također iznos koji je ostao jučer od našeg provodadžije, želim da proslijedim ovoj djevojčici. Evo ovako ćemo, kamerman izvini, 100, 200, 300, 400, 500. To je, brate, iznos koji sam dobio iz Njemačke, ja dajem za tvoju djevojčicu. Hvala puno ti, pored svojih problema i... Ovdje, izvini, brate, što te prekidam, ovdje imamo iznos od provodadžije koji je ostao, također dajemo, znači, za ovu djevojčicu. I brate, ja i ti kad smo se čuli na telefon u jednom objektu gdje sam boravio, jedna studentica radi, znači donirala je ovo, znači od sebe za tvoje dijete. Tebi hvala i mi te nećemo ostaviti. Uglavnom, Raja, samo još nemojte zamjeriti zbog terapije, nisam okej, samo te molim da ostaviš svoj broj telefona i svakako ćeš ti mene onaj broj računa, ja ću postaviti u video. Moj broj telefona je 06034587777. Ismet Hođić. Raja, ja vas još jednom pozivam da se odazovete ovom čovjeku i pomognete ovom djetetu. Mi idemo sad pun gas za Sarajevo. Uglavnom, na kraju ovog videa ostavljam vam broj žiro računa. Uskoro će biti PayPal, njeg možete dobiti na telefon i sve se informisati. Znači, preko mene nikakvo plaćanje ne ide. Uglavnom, hvala vam svima. Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold.